Happening ke Jingdum ke bening bat ke Jingjau Slam, ki khon ki hajar jong ke Hima Sohra kin thop ki rangba bakrau, ki long he long han bat ki kindang kindram, ki la tuat shaka madan marai kapon, ha ke santering nai wieng arja arpusan, ban sakhi yakale niang Burom Khatduh jong Paiem Freeman sing Syiem, ubla klad hakalai phuai teri risau arja arpusan. Hashwa bantang ladon ke jingle niam hakaling khasiem da kabara yomed sha ka office ke hima hamarai ka phon batnang ta le burom hakamadan marai keyboard ke GDC kilawan banshim binta da ke jingmi khmat UMDC Powell Sockland UExicom lembat UMDC ke sora uba Titus Khan unoyalam ke liang persha Lasa kilang ru da UMLE ke sora ba Kevin William bat upa iem badang syajid upa iem marendors iem hadian kele burom hamadan lara ada kekejat sya pom somen haga balale ikiniam ki rukom hashwa bantangi usiem kinongkren hagni kesni kipin kenmau ya upa iem Freeman sing siem ubla ai ke jingpin roy bat ke jingsin shar ke batten rai hadu sau post nem kinti lapin shong kun shushu da ke jingshot masti na ke shnong nong steng ka pawar na ka laiken toj mau kliao bat ka shat shingwiang na ka raj mau shuin hadian baladeble ni ambaro lasdang biang ke jingsin shar ha ka Hima Sohra de upa iem mathamai upa iem marendors iem bagi kon ki hajar bat kumjur di ki nomor hai ashwaba ginyo panrak ya galang khasan kabagamet king mama Paiem Freeman sing Syiem habangin pendet banda nangi penjai lembak suruk syalu syati syapom somen bajaka thang Syiem kapa borong yetip kasmubun om tentang ini wae Paiem mama kum kelengkor kum kupa haying berkup kumkni hagakur ila pendap dia kabak ai memindang dan haksla partai berkam tambe yang kor kabak kia kabak hadu kata-kata kabak kum Syiem ukme menbai dan hagan haksla partai mensyar ya kai Hima bakrau rengkat menteri bakrau pentulun yang komisi sya kebayai baik kerendi imama naskwa bani tu hitang bani wai mentang bentuk yo pon ngai siam ke gaban ibalakan nasmat ila persau sai dia solut ye bentak ba per ke ba kambang jungi ba pendat baka jinga dei jungi bat ki tan per nai skamba ile so na sudu batang ni away ng squat so di baka jing long jing mama pasport mesin baka jing long lui kata kalong ba dapat poin mana po pues Syiem nada ni ubanit nada ni bakrau bahe tang kata away kalong ba im jumpa ban susi ang natagoy kalong ba im jumpa susi yano ipunuhan ng Syiem. The Syiem Solar Mission is a flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. Syiem Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible.
Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 15-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration or contact your nearest block development officer, BDO.